uyayikhetha inkosi yasePhakameni. Ngiyabonga abantu basePhakameni, ngiyayithanda kakhulu le ngoma. Ngithi nami ingoma yami ngiyayithanda kakhulu. Iphakama ke phambi kwesihlalo sobukhosi ngithuniwe kuba ngime lapha ngikhuluma indaba kaNkulunkulu, ngikhuluma indaba kaShem, ngikhuluma indaba yasezulwini. Icela uNkulunkulu wasePhakameni ahambe nami indlela yonke. Amen. Bantu basePhakameni, isihloko salenkonzo namhlanje sithi ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu liwuthando lukaShembe ethanda amaNazaretha. Amen. Ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu liwuthando lukaShembe ethanda amaNazaretha. Sithandwe bantwana basePhakameni ngenani phezulu, sathandwa uNkulunkulu, sathandwa nguShembe. Asazi ukuthi kube azange sathandwa namhlanje ngabe sikuphi. Asazi ngabe sikuphi senzani ngoba khona encwadini eyifundwe lapha ko Amos 80 kuyafika isikhathi sendlala izwi likaNkulunkulu. Athi abantu bawuzula befuna izwi likaNkulunkulu kepha bakulifumana. Bantu basePhakameni sibuye imene njalo, sibuya kulezo zimo, sibuya kulokho kuhlupheka okunjalo lapha khona ebesilifuna izwi likaNkulunkulu kodwa lingasekho, selindlala phakathi kwamakholwa. Kuba isimanga ke ukuthi indaba kaNkulunkulu ibe indlala kubantu abayiqoqile bathi bangamakholwa, ngoba ukuhlangana kwabantu abakholiwe kuye kuvama ukuthi kukholakala bahlangene ngoNkulunkulu. Kodwa ingozi ekhona kuyenzeka abantu bahlangane ngoNkulunkulu kodwa bengakhulumi ngoNkulunkulu, bekhuluma okwabo. Bantu basePhakameni, ngikhumbula imumva, ngikhumbula uthando lukaNkulunkulu, ngikhumbula uthando lukaJehova kusuka emuva. Mhla abantwana bakwaIsrayeli abangokhokho bethu bekhala bese kucindezelweni, bekhala bese kuhluphekeni, bethi siyaqilazwa lapha, siyalima njengeinkabi, siyashawa. Ikhona incwadi exoxa kahle leyo ndaba. Mhla abantwana bakwaIsrayeli besakhala, sifunde lapha Exodus 2 verse 23 to 25. Bahlupheka okhokho bethu abantwana basePhakameni ngendlela eyisimangaliso. Bahlupheka baze bakhala. Usizi lwabo lenyunga laze lwafika uNkulunkulu. Lwathi maselifike uNkulunkulu ngoba lo uNkulunkulu wethu unomusa. Abantwana basePhakameni sikhonza uNkulunkulu nomusa. Lwathi maselifike uNkulunkulu wayesenyakaza. Asifunde 2 verse 23 to 25. Incwadi kaExodus 2 kusuka kuverse 23 kuya ku25. Wathi sekudlulile izinsuku eziningi, inkosi yaseGibhithe yafa. AbakwaIsrayeli babubula ngenxa yobugqila. Abantwana bakwaIsrayeli babubula bekhala ngenxa yobugqila. Bakhala, ukukhala kwabo kwenyukela kuNkulunkulu. Kwathi sebekhala, lokhu kukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu ukuthi siyagqilazwa kule ndawo. uNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. uNkulunkulu wethu lo nomusa abantwana basePhakameni wayesezwa ukuthi bakhona abantwana bami ngale bayabubula, bayakhala, bathi bayahlushwa. uNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe noAbraham, noIsaka, noJakobe. Wayesekhumbula uNkulunkulu ukuthi konje labantu ngake ngakhuluma noyise emkhulu babo nokhokho babo ngenza isivumelwane. Wayesethinteka uNkulunkulu wethu ngoba ngithe uNkulunkulu onomusa. uNkulunkulu wabona abantwana bakwaIsrayeli wabanakekela. Amen. Amen. Wababona abantwana bakwaIsrayeli behluphekile, wayesehla ezobanakekela. Ikhumbula lezo insuku abantwana basePhakameni. Ikhumbula lezo ikhathi zokuthi abantu kuyenzeka babe nosizi, bakhale mabe sekuhluphekeni, kodwa mase kufika ama-solution asezulwini bengawaboni. Baqhubeke bona bafune kodwa sebeyiphethe isolution bengayithandi le abayilethelwe. Befisa ukuthi ingathi mabe singasizakala, ingathi mabe bengaletha isolution bengalethwa le, hayi le. Bantu basePhakameni,
bahamba ke wehla uNkulunkulu ziningi igemegeme zakhona siyazazi wehlisa inhlupheko ezishumi ebahlupha abantu baseGibhithe efuna ukukhipha abantwana bakhe ngoba usizi lokukhala kwabo lwaselifikile kuyena wathi ngiyehla manje na ngizoba nakekela abantwana bami amen bantu basephameni akuyona indaba emnandi le engixoxayo ngoba kwathi sebefikile uNkulunkulu abanakekela abantwana bakwaIsrayeli wabakhipha eqilazweni wabakhipha ekushaweni wabakhipha ekuboshelweni njengeinkabi bathi mase behamba sebesendleleni base beyakhohlwa kuthi lo nkulunkulu mkhulu kangakanani sizofunda incwadi lapha khona sebemjikela uNkulunkulu incwadi kaNumeri 14 from verse 1 to 4 laba abantu akade ethi uNkulunkulu ngikuzwile ukukhala kwabo manje sengiyehla ngizoba nakekela sebesendleleni manje sebekhishiwe ngengalo enamandla bekhishwa uNkulunkulu evula ulwandle ebulala abantu efuna ukusiza laba bantu kodwa mase besendleleni belibonile ulwandle livuleka babona ingqola kaFaro zehla nolwandle babona amabutho emuka nomfula uJehova basindisa behamba esihlabathini esomileyo kodwa abantu bomhlaba bemukiswa ulwandle kodwa mase bengaphesheya kolwandle bajika incwadi kaNumeri 14 kusuka evesini lokuqala kuya kwelesine inhlangano yonke yayisiphakamisa izwi layo yakhala abantu bakhala izinyembezi ngalobo busuku bonke abantwana bakwaIsrayeli bakhonona ngoMose nangoAaroni yonke inhlangano yathi kubo sengathi ngasafa ezweni laseGibhithe noma sengathi ngasafa kuleli hlane laba bantu akade bekhala wayesehla uNkulunkulu ezoba nakekela mase bele ngaphesheya sebeyajika bathi manje na bayakhonona lithi iBhayibheli inhlangano yonke yakhonona kuMose noAaroni yathi kungcono ukuthi ngabe safa eGibhithe noma ngabe safa lapha ehlane uJehova usilethelani kulelizwe siwe ngenkemba na uJehova usilethelani kulelizwe ufuna sife ngenkemba na omkethu nabancane bethu bayakuba yimpango bekungengcono yini kithi ukubuyela eGibhithe na hawu bathi omunye komunye masibeke induna sibuyele eGibhithe bathe omunye komunye asifulele induna yethu manje na esizoyibeka lapha ukwazi ukuthi sibuyisele eGibhithe amen Nkosi busiwe verse 4 amen bathi asibeke induna manje lapha ezosorganize isiqoqe manje isibuyisele eGibhithe ngoba lento kaMose noAaroni ayikho lento sizofela ehlane manje kanjani kanti abantwana basekuphakameni iyayingikhathaze indaba yomuntu othandwe uNkulunkulu ingakho ngithe isihloko sanamhlanje ngithe ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu liwuthando lukaShembe ethanda amaNazaretha bantwana basekuphakameni bajika laba bantu yajika lenhlangano yamjikela uNkulunkulu yathi ngcono kube safa sizofela emahlane asibuyele emva bagcina befuna umuntu ozoba induna yabo ngoba abantu mangabe sebefuna ukuphelelisa konke abakwenzayo baye befuna umuntu ozomisa phambili bese befeza inhloso zabo baye befuna umuntu ozombeka la bese ethatha amazwi abo bese eyenza lento bese bahola bafuna umholi manje bafuna umholi ozobahola abasemanhliziyo ngise baphambane nezwi likaNkulunkulu abasafuna ukulandela lo khethe uNkulunkulu abasafuna ukukhetha lo uNkulunkulu abanike yena wabakhipha eGibhithe bayakhumbula mhla uNkulunkulu ebahlenga kodwa sebekhohliwe ngoba siyafika isikhathi sokukhohlwa abantwana bokholwa kuMose endlini kaNkulunkulu siyabafica bonke abantu siyayifica yonke inhlangano lapha kubona abantu ababili noma bathatha abakhohlwa kwakhohlwa inhlangano yonke asifunde futhi Numeri kuseyena ku11
4. Four to 6. Human 11. Incwadi kaNumeri 4. Incwadi kaNumeri 11 kusuka evesini lesine kuya kwelesi 2. Amen. Ingxubevange eyayiphakathi kwabo yaqala ukufisa nokufisa nabantwana bakwaIsrayeli babuye bakhala bathi ngubani oyakusipha inyama ukuba sidle na siyakhumbula izinhlanzi esasizidla eGibhithe ngesihle. Bakhala laba bantu bathi bani manje uzipha inyama manje na sesifuna inyama manje thina sikhumbule eGibhithe sasidlela inhlanzi ngesihle. Kusho abantu elithe incwadi yokuqala babubula bakhala kuJehova kwaze kwafika ezulwini ukukhala kwabo kodwa namhlanje bathi siyakhumbula. Namakukamba namakhabe Sikhumbula amakhukhamba thina namakhabe manje namaliki no anyanisi. Sikhumbula nje anyanisi. Kepha manje umphefumulo wethu usuwomile. Akukho lutho impela ngaphandle kwaleli mana. Akukho lutho emehlweni ethu. Akukho lutho emehlweni ethu. Ileli imana nje kuyasa siyavuka ileli imana siyalala ileli imana. Akukho lutho thina sikhumbula anyanisi sikhumbula amakhokhamba. Hey bantwana sephakameni. Kodwa balibona ulwandle livuleka. Abaxoxelwanga labantu engikhuluma ngabakubona lababexoxelwa ukuthi kwake kwavuleka ulwandle kwake kwenzekani kwake kwamnyama kwajika amanzi ayigazi kwaye kwafa amazibulo bayibona zonke lezi zinto kodwa bathi siyakhumbula manje baqale bafuna induna bathi sifuna induna ezosorganize sibuyisele emuva bafuna ukujika bantwana sephakameni angikhulumi ikhuluma indaba ebuhlungu yabantu befuna ukwala uNkulunkulu. Ngikhuluma indaba ebuhlungu bantwana basekuphakameni. Abantu befuna ukwala uNkulunkulu. Abantu befuna ukuhlehlela emuva. Kodwa abantu basekuphakameni angikhulumi kakhulu le ndaba engiyikhulumayo. Ngikhuluma enye. Ngikhuluma indaba yamaNazaretha. Ngikhuluma indaba yethu. Abantu basekuphakameni sathandwa kakhulu thina kakhulukazi maNazaretha ngizosho njalo ngoba isihloko sami sisho njalo sithe leli bandla liwuthando lukaShembe ethanda amaNazaretha. Bado sekuphameni ngelinye ilanga babeluzo wasixoxela indaba ebuhlungu. Wasixoxela indaba eusizi. Wathi ngelinye ilanga kwafika umuntu wasezulwini. Kwafika umuntu kaNkulunkulu ngomhla ka4 January 2010. Uthi lo muntu wasezulwini ngibone ubaba ilanga esezibeni. Amanzi ekhawuka esifubeni. Bengithi ulungiselela ukubhabhadisa. Uma ngibuza ukuthi ngithi baba uzobhabhadisa bani kulesi siziba? Wathi cha. Akusona isiziba samanzi okubhabhadisa lesi. Kodwa izinyembezi zamaNazaretha. Kunesililo esikhulu emhlabeni. AmaNazaretha ayabuza ukuthi kanti ngasho naphi? Amazwi abuhlungu labantu basekuphakameni. Amazwi lawo udondolo abantu basekuphakameni. Ukuthi noma inqanza ingakanani kodwa abe udondolo lamazwi. Ngoba ayikhulunywa ngumuntu wasezulwini. Ethi akusona isiziba lesi. Kodwa zinyembezi zamaNazaretha. Ayakhala ayabuza ukuthi ngasho naphi? Silapha ke abantu basekuphameni sizoba ofakazi balokho. Silapha abantu basekuphameni sizoba ngabantu abazothi impela sakhala. Impela sahlupheka. Ngoba njengamanje onke amaNazaretha akhona emhlabeni ngaphandle kwethu ayayithuka lento. Ayayidelela lento. Ayibeka izici lento. Afisa ukwenza lokho, afisa ukwenza lokho. Kodwa ithi isula sezulwini ngiboni ubabilanga emi ezibeni amanzi inyembezi zikhawuka esifubeni zamaNazaretha
ebuza ukuthi ngasho naphi sefikile enze njani amaNazaretha mthuka takhongilosi lapha akhongilosi lapha kusha abantu abakhala inyembezi zazafika esifubeni sikaBabilanga bencenga ukuthi sizoba yini sizoshonaphi sizokwenza kanjani kodwa namhlanje nami bayathuka benza yonke into silapha ke bantwana sekuphameni phambi kukaBabilanga sizofakaza sizothi impela baba sakhala sizothi impela baba salibona usizi sahlupheka sasicabanga ngempela ukuthi uShembe usidelile sathi uShembe usilahlile kwenze njani ngiyakhumbula abantu asekuphameni ngelinye ilanga ngihlale ngixoxa lezi indaba zami ngelinye ilanga ngaphuma lapha ngahamba ngaya emzini kaNkuluNkulu bayibethi siyagxeka angazi sizokhuluma kanjani ngoba lento yenzeka uma mhlawumbe egxeka uyekhuluma into engenzekanga ngikhuluma iqiniso abantu asekuphameni elaziwa abantu bezwe lakithi elaziwa abantu bonke ukuthi ngayilanga ngaphuma nginosizi ngihluphekile ngithi ngiyolibika phambi kaNkuluNkulu emzini kaNkuluNkulu ngangela lapha ebuhleni ngoba ngihlala kwaMashu kwakuseduzane bantwana sekuphameni ngathi mangifike emasangweni khona indoda yemvangeli sengikhohlwa isibongo sakhe kwangathi ngiyamnukela wayevela beka isandla mase kufanele ngene mina ngijike akusangeneki ithi umuntu wasezulwini amaNazaretha ayakhala ayabuza ukuthi kanti ngasho naphi kwakhala thina abantu basekuphameni kwakhala thina sizofakaza lokho namhlanje ukuthi impela baba sakhala impela baba sahlukumezeka impela baba kwakuzinyembezi zethu ngoba mayingasekho osho njalo lezi nyembezi ezayibonakala zingasenamnikazi bonke abantu sebethi asiyifuni le solution thina besifuna le solution leyo silethela yona akusiyona besiyifuna thina sifuna le ehamba ngokwesibongo iqhamuka manje solution la angimazi uNkulunkulu bazomqala kanjani angazi bazomakhela kanjani umzili ukuthi ahambe kuwo ngoba uNkulunkulu umnikazi wezinto zonke uyinkosi yamakhosi size ngaleyo ndaba abantu asekuphameni sizofakaza yangivimba le ndoda ngahamba ngijabhile ngabuyela edokodweni athi ngizobe ngizumise mhlawumbe yobe seshintshile siyodla sekukhona abanye galibala ngabuye ngakusasa ngathi angibuye ngakusasa mhlawumbe izothathwa indlela izongabikho ngabuye abantu asekuphameni ngathi sengivika sekuyimina yaphinda yabeka isandla futhi le ndoda ngajika kwesibili insuku ilandelana jikiswa umuntu ngiyofuna ukuyonikela unqaba nje ngiyonikela ithizwe lasezulwini bathi ngasho naphi sasibuza kwenzeka kanjani babehlala masixoxela abantu abadala bathi sasihlala nenkosi isixoxele bezethu abanye yayisipha ama-aphula kithi mina leyo nto yasho naphi yaphela kanjani leyo nto yini thina sibe zizulwane esaluwayo sakhala abantu abasekuphakameni kanti izulu selizwile kanti izulu liyasizwa kanti izulu liyasibona abantu abasekuphakameni laselilethe isixazululo abanye abantu bayebethi kwakuyizinyembezane lezo uBabilanga ezayikhawuka esifubeni kuye kwakuyizinyembezane mama nathi ayikhala ayikhalelana ayitetemelana amaNazaretha ayihlushwe yini sasihluphela abantu abasekuphameni ngoba konke kwasekushintshile akusekho kwakunje ngoba kwakunjalo kwase kuyigospel efuna manje nami uthi mungena kuyona ube nezinto kwangaseyona ethi abampofu nabaswela beze kwangasashunyelwa leyo nto kwase kushunyelwa ivangeli lokuthi kumele mawuzongena lapha ube nezinto zakho kufanele ube nezinto kufanele ungahlupheki ngoba uhluphekile awuzukumelana nalezi zinto ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngaphusha ngaze ngangena abantu asekuphameni ngangena ngaphakathi ngathi hawu ngiyabonga kodwa ke ngalelo langa kwakukhishwa inkosi yayikhiphe inkosi uThingo yayikhipha abashumayeli ngangena ngaphakathi ngathi hawu akusenani ngizovela libika usizi siyiduduza ukuthi hayi ngoba lezi imbenge zikhishwe inkosi akusenani ngizolibika usizi lwami akusenankinga nakuyona imbenge kodwa sasikhala ukufika ngoba kwangasafiki abantu sekuphameni ngafika embengeni nayo ngiyiduduza kulayini ngihambe ngiyiduduza ngithi hayi ithinte inkosi
sikhishwe inkosi lezi imbenge kodwa mangifika kuzona imbenge angizange ngifice izwi lenkosi alikho izwi lathi inkosi kubusise okukhomba lezi imbenge ivele enkosini lathi izwi abadala senabangenisa nekhaya sathana ukhipha imbenge zakhe ke manje ungilinde ngaphambili ngathi khuluma ngathi cha angisebenzi ngathi ngiyahlupheka ngathi ngiyagula lathi izwi ubaba wakho uphi pho ngathi baba washona usishile wathi umsebenzi wakhe senawenza phambi kwembenge abantu asekuphakameni base iduni wena imbenge sase ihambile zasezulwini zabuyele ezulwini kwasala imbenge zabantu kwasala imbenge zasemhlabeni kwasala imbenge kaSathane la khona ubuzwa khona indaba yasemhlabeni alisekho izwi elithi inkosi kubusise mntanami uthola umsebenzi inkosi kubusise mntanami kuphela ukugula kwakho lathi izwi hamba ke nolungisa indaba yakini nongenisa ubaba bese nifaka abadala abantu basekuphameni ngaphinde ngachaza ngithakazwanga ngathi angisebenzi akanandaba lo muntu babe nonyala babantu ithi ke baba sizofakaza lokho ngithi sahlufa ngizothi kwakwezinye inyembezi zethu baba owawumi kuzo sizofakaza noma abanye bengathini kodwa sizosala sifakaze thina ukuthi impela sakhala ngiyakhumbula abantu basekuphameni ngikha phezulu indaba yami ngoba ngaphuma ngihamba nginosizi ngikhathazekile ngiyibuza ukuthi konje makuthiwa ngelungisa umsamo ngoba lo uNkulunkulu osekhonza kuleli bandla akasabasiza abantu abanomsamo ongaqondile sekufuna ulo nomsamo wakho uzukhanye eqali busuza ke lapha ke uzonikela abantu basekuphakameni ngaphuma ngijabhile ngiyakhumbula ngiphume ngamasango ngiyibuza ukuthi kazi umsamo ngizowuthinta kanjani ngizokwenza njani ngoba sungehlulile abantu basekuphakameni saphuma ke sagcwala indaba sahlupheka indaba ende kodwa saphuma sikhishwa izwi elija sihambe siyoqondisa umsamo kanti sisizakale lo uNkulunkulu osekhonza kuleli bandla akuyena lo enanimazi akuyena lo wayikhonza oyihlo noma omkhulu benu sekuNkulunkulu omusha lona ongamsiza umuntu onomsamo ongaqondile bakushintsha konke abantwana abakholwa bashintshwa ngisho izulu bathiwa kusakhulunywa manje ngezulu uShemba akhuluma ngalo owathi umkhokhelo wakhona munye nguJehova kuphela kwathi izulu lalapha izulu lomndeni kwathiwa noma kuthiwa kunjani kodwa umndeni uza ngaphambili awukwazi ukugijima uyokholwa ushiya umndeni ngemuva ngoba mawufa uye emndenini lacisha izulu laphela sasebenzele elinye izulu qalwe ngeimbenge imbenge zakhipha izwi elibhlungu nezulu lashintshwa kwashintsha idirection manje usho njalo lencwadi esiqale ngayo ithi bathi base behlubukile base beyifunela manje bathi asifuna induna ezosishintsha manje sishintsha idirection sibuyele eGibhithe isikhona induna esikhona induna phela sibajikisa abantu basekuphakameni lashintsha izulu kwathi uShembe Shilo wathi imuzi wamaNazaretha wathi uyakhazimula wathi wena uyisibani khona kwenye ingoma zakhe uyakhanya impela uyakhazimula wena ezulwini lakho baba uyisibani khona athi amaNazaretha asayi kulelo zulu thina siyakwelinye izulu manje na thina sekwelomndeni siyongena ngezibongo zethu siyangena thina siyongena ngokwezibongo siyoqoqana ngokwezibongo zethu asifuni leli okuthi uJehova uyakhanya kulona uyisibani amaNazaretha amhlubuka uShembe amhlubuka uShembe wona ngasekuphakameni ngikhuluma lezi zinto ngoba sesimeni sokubonga ufuna masibonga sifakaze abantwana basekuphakameni ukuthi ngempela ngoba kuba khona ukukhuluma ke ukuthi nabe nashiya ibandla nje nagijima nanifuna ukuyogcotshwa bayasho njalo la kusho lokho nanifuna ukuyogcotshwa lela bandla angazi ukuthi ungafuna ukugcotshwa kwasekuphakameni kanjani abantu basekuphakameni sasingayihlalela kanjani le yanto mawo umuntu uphila kahle ekhanda wawungakwazi kanjani ukushintsha yonke lento abasebeyenza uthi ukholwa mawa kwakuzwa nje iphunga lokukholwa elincane wawuzosho kanjani lami bakholiwe benqaba abantu basekuphakameni bakuchitha konke okaShembe phambi kwethu sibuka bachitha bathi leli izulu leli alingenwa leli izulu mawungaganile alingenwa kuleli izulu mawungaganiwe kwafuna manje ukuze ungene ezulwini kungena ngokugana
bedlula abantu basekuphameni bayothi leli izulu leli awungeni kulona mawungayifakela insoyi ekhanda zasuka izalukazi ezizalayo la emaqeleni zawugubhudaka zabhixa ekhanda ngoba luyafuneka leli izulu kuya kulona luyafuneka udaka luyafuneka udaka babhixa abantu basekuphakameni babhixa udaka kwahamba kwalanjwa idwaba kwathiwa ungafaka isidwaba sembuzi yini lokhu ufuna ufaka isidwaba senkomo abantu basekuphameni zafaka lezi idwaba zifaka ukungena ezulwini njalo awuthi ifaka ukuthi bayahloba noma bayagqoka ngoba bayifunda incwadi lezi incwadi ezithi wabenzela yini ikhumba babenzela ukugqoka lokho laba babengagqoki babesebenzela izulu labo basebelakhile kwafuneka lensoyi bantwana basekuphameni kwathiwa ungeni ungenansoyi kwathiwa ungeni ngikhumbula umshumayeli wami umshumayeli walezweni lakithi umshumayeli Mathaha umkhuseli uthi ngafika ekhaya usuka ngapha ke Eastern Cape yena uthi ngafika ekhaya sengiyiNazaretha ngafika ekhaya ngaqala manje na ngabashumayeza manje ukuthi ababe ngamaNazaretha uthi ngabashumayeza ngithi yabona nje indaba ukuqhoyisa ubasho uthi ababe ngamaNazaretha kodwa uthi njengoba nje indaba uthi ufuna ukuqhoyisa la ekhaya ma waqhoyiswa waqala manje walanda zonke izinto zakwaZulu wakhuluma ngamabheshu manje wakhuluma ngezinto angahlangene nazo wathuka umndeni wathi hayi igama elangilimaza ke elithi wena uzange wafumana inkolo eThekwini ufumana ukuba ngumZulu mhlawumbe ukhona la awuzange wafumana inkolo eThekwini ufumana ukuba umZulu wena usumZulu wena yini ukuqhoyisa la asinayo lonto lapha kwaXhosa ukuthathapi wathi uyachaza bathi hawu neBhayibheli lakho awusalifunda isiXhosa hawu umZulu wena awufumananga inkolo la ngilimaza lo gama athi awufumananga inkolo ufumana ukuba umZulu bantu basekuphakameni yaxishwa lento kubantu yafakwa lento kubantu ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngangilele kwaku23 awenza lapha ekhaya sasafunda isikole kwango93 kuzudumo luka94 kwakuzudumo la94 kuzovotwa amanga ayiqanjwa lapho abantu basekuphameni wawungaduma ikhanda sasihleka sasiyinhlekisa ezweni lakithi amanga ayikhulunywa kuthiwa hambani niyohlala hambani niyosika indlebe ngoba lapho kuzoba nempi manje ngene esihogweni nizokhishwa ngeminwe endlebeni zenu ngavuzo sengilele kwathi hayi wena susela wedwa sachambuza sasibaningi ekhaya sachambuza sonke ebusuku sachambuza sonke safaka indlebe lapha safaka igodi lapha endlebeni savuka ekseni saya esikoleni zibhibhi indlebe saba inhlekisa esikoleni kusuka ngalo langa saqanjwa igama kwathiwa amablamana kwanti wasifaka amacici sasibiza amablamana kwanti hlekwantu abangakholwayo sibatshela ukuthi hey lizobhubha lenizwe sibancane phela lishiyo lethempelini ukuthi lizobhubhizwe lungisani indlebe zenu ukuze nizokhishwa esihogweni sasikhala abantu basekuphameni inyembezi zethu zabonakala zafika ezulwini ngithanda lokho nje singayixoxa le ndaba kodwa iwusizi bantwana basekuphakameni ngoba kasekho ofakazayo namhlanje ukuthi wafika lapha wayiqhamukaphi kodwa mawuthi uyixoxa lonto ukuthi ngangiqhamukaphi kuvuka abantu bethi awukhulumi kanti indaba yebandla lakho yini ungakhulumi ngebandla lakho yini ukhuluma indaba zethu kanti asikhuluma indaba zethu sikhuluma indaba yokuthi lokhu kuNazaretha onamhlanje na uShemba sithandile ngabo wavusa kwavuka inhlansi emlonyeni sizokhuluma leyo ndaba ukuthi singeneleni la yini sibe la ngoba kubalekile lokho ngoba basinika masingasho basinika ukuthi sifuna ukuthi singeneleni basitshela bona ukuthi yini ingene lapha abantu basekuphakameni sakhishwa endabeni kaNkuluNkulu sakhishwa udedi ilanga libalele sakhishwa sahamba ngaphandle kwendaba kaNkuluNkulu sakhala sahlupheka abanalizwelo labantu hlale ngikhuluma ngangithatha nje abafundisi lapha ebuhleni ngibasekhaya bengilungisela umsamo kube inhlanga imuka nomoya ngihlehle ngithatha abashumayeli ngibasemsamo lapha ekhaya kube inhlanga imuka nomoya kodwa lokuthiwe nje lungisa umsamo bantu basekuphakameni sizokhuluma ngothando lukaShembe thanda amaNazaretha ngoba kubalulekile ukuthi sikuveze ukuthi sithandwe kuphi
sithandwe kunjani, sithandwe masukaphi, kungani sibe lapha, size kanjani lapha, sizele ini lapha, sithandeni kuleli bandla, sithanda indaba kaNkulunkulu. Abantu basePhakameni sithanda uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu azange lapha senziwe konke. Abantu basePhakameni sifike safundiswa ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, sase siyafundiswa ukuthi uma umuntu ehluphekile noma enosizi uyacela uNkulunkulu kuphela kuze kulunge lokho akucelayo. Sasingayazi leyo nto. Wangifonela umfowethu ngelanga enosizi kakhulu, nami nganginosiza ngoba ngangakaze ngingazi, ngangazi into engiqala uthi bafu ucabanga ukuthi uzophila ngempela ngoNkulunkulu yedwa. Ucabanga uzophila ngempela ngoNkulunkulu yedwa, awuboni lento izokukhatha namadlozi. Ngathi nami mfowethu sengithemba uNkulunkulu ukuthi uyongivikela emadlozini. Nami ngangakazi ngempela ngiphile ngoNkulunkulu yedwa, ngangazi. Sasingazi. Bantu basePhakameni, amana ibandla lamathanga uNkulunkulu liwuthando lukaShembe, ethanda amaNazaretha. Ngizolo ngiphinda leyo ndawana ngoba sengizokhuluma indaba ngihlangana namaNazaretha kaNkulunkulu, ngihlangana noNkulunkulu, ngoba inye lento abantu basePhakameni ayikwazi ukuyehlukanisa. Ngihlangana namathanga kaNkulunkulu, ngahlangana noNkulunkulu. Ngihlangana noNkulunkulu, ngahlangana namathanga kaNkulunkulu. Akwazi ukuyehlukanisa lento. Kwenzekani kanti? Ngiyakhumbula kwaNgolwesibili khona insizwa engangikhonza nayo, sakhonza la embelebeleni, yangiyalela indlela, yathi ngifuna ukuya eNqobuzitha, uhamba kanje, uhambe kanje. Ngicabanga ukuthi sekulate, ngeke ngisalindisa abathi manje, sengijahe manje ukuthi ngihambe ngiyobika. Ngafika lapha ngoLwesibili, ngihamba lapha esangweni, ngehla lapha phezulu, ngahambe ngibuka, ngithi Nkosi yami, lezi indaba ziyakhulunywa kodwa mina nginokuhlupheka okukhulu kunabantu bonke. Nanohluphe okukhulu kunabantu bonke. Ngafika abantu basePhakameni, ngizoyenza imfishane le ndaba. Ngafika lapha abantu basePhakameni, ngangena esangweni. Ngafika lapha umfundisikazi wayemile laphana, ebekile ingenge laphana. Ngangena abantwana basePhakameni. Ngangena abantwana basePhakameni. Ngangena lapha ngiyayibuza. Sijwayele abathandazi phela nenyanga, sijwayele yonke lento manje. Ngoba kwathi wasambe selungisa umsamo, sibuya ngisho komhlaba uyalingana, sibe emavungwini. Mangena lapha, gqoka ingubo zokukholwa. Nami ngangena abantu basePhakameni, ngathi hayi ngase ethi ngifake lapha, ngase ngifaka umnikelo, ngase ngiyakhuluma, ngaxoxa lokho kuhlupheka, ngaxoxa konke ukuhlupheka, ngangiqala ukuthi mangixoxa usizi lwami lokuhlupheka engabikho mayo, angibuza ukuthi uphi uyihlo. Mangithi wafa uqhamuke enye inkinga, mangithi nje ngelilanga ngimiswe kuthiwa nabalanda nabadala, mangiqala ukuxoxa indaba nje, ngixoxe ngize ngiyiqede bese ngithula ngimbuke emehlweni. Ayisethi Inkosi ibusise, asethi asitshele uNkulunkulu, ase siyaguqa nasePhakameni. Wayeseyikhuluma, kwasekukhulunywa noNkulunkulu, ayesikhuluma indaba kaNkulunkulu, wayesengibika uNkulunkulu. Ngaphuma lapha ngahamba nginethemba ngoba ngizange ngabuza ukuthi nabangenisa nabadala. Ubana umbuzo osungihlupha, ngenza ngakhona ukunikela. Abantu basePhakameni ngangicabanga ukuthi nginikela nje ukunikela okujwayelekile, kanti basePhakameni senginikela phambi kwezulu, senginikela phambi kaNkulunkulu. Akuseyikhona ebengikujwayele, akuseyikhona ebengikwazi izolo. Abantu basePhakameni ngaphuma lapha ke, abantu basePhakameni ngase ngiyaqala ke nami ngiza manje emasabatheni. Ngelinye ilanga kwaphuma imbenge abantu basePhakameni, kwathiwa bonke abantu abangenasebenzi abafake lapha. Ngaba ngokuqala ngafaka imbenge, ngama lapha ngafesha ngayibuka. Hawu abantu basePhakameni, kumlando namhlanje na kwathi ngalelo lizwi nangaleyo mbenge nangalokho kucelelwa abantu basePhakameni, nami ngayibona sengithola umsebenzi. Into engakaziyenzeka. La seliphumile izwi elaselivele lisivalile emuva lithi ngeke nisebenze nina, niyosebenza kubantu nina, anibonakali nisebenza. Ethi mangazi sithi ngisizongixazula kanjani lento, ahlona ngathi ngaze nginibuyisele eswini sikanyoko wenu. Basho kanjani? Masibuzi singayilungisa kanjani lenkinga uthi angeke sisebenze, ngeke siganwe. Bethi hayi ngathi ngaze nginibuyisele eswini inizalwe kabusha. Hawu. Kakusha abantu basePhakameni basemhlabeni. Kanti uzofika uNkulunkulu. Usefikile uNkulunkulu abantu basePhakameni. Usefikile umkhululi. Usefikile abantu basePhakameni ozosikhulula. Ngoba sakhala
sakhala abantu basekuphameni sasilila ukulila kwethu kwafika ezulwini kwafika phambi kwaNkulunkulu namhlanje sizofakaza ngoba bonke abantu ababekhala kwathi makulethe isixazululo base besiphika lesi ithenye incwadi itshe ebalaliwe ngabakhe laba insika igumbi itshe lalaliwe ngabakhe ilona laba insika igumbi sikuleso simo ntwana sekuphalameni khuluma indaba yokugcina sengivala khuluma indaba sengizokwehlela ngezansi ngasengivala bantu sekuphalameni kwenzeka konke-ke kwafika okwangekho kwenzeka sengiphambi kwaNkulunkulu sengifundisiwe ukuthi ucela kanje uNkulunkulu kukhulunywa kanjena uNkulunkulu uyakuyeka lokhu awukwenzi lokhu kumisa kanjena ngoba leli ibandla abantu sekuphameni akulona nje ibandla kodwa liba isikole sokufundisa indaba kaNkulunkulu sokufundisa ukwakha ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu bese lapha emhlabeni nakwelizayo lenza izinto ezimbili lifele kutshela ukuthi usengapha emhlabeni uzoba kanjani nobudlelwane noNkulunkulu noma usuhambile ngale ungeduki uphinde ube nobudlelwane kwelizayo noNkulunkulu ibandla leli eliphinde libe nesikole eceleni sokufundisa lokho safundiswa ke abantu basekuphakameni kodwa ke kuthe sekufikile konke abantu basekuphakameni lase kufika khona intombi asikho lapha kwase kufika intombi enye izulu lasho lathi usenanele izwi lenkosi intombi yafikayo ngiphiwa izulu sengikhona lapha amen bantu sekuphakameni ngajabula kathi kwesibili kwaqhamuka intombi hawu ngajabula okwesithathu kwaqhamuka intombi hayi ngaqala manje ngathi hey lenjabulo yami manje inganhlanye le njabulo angisajabuli masayidonke bantu sekuphakameni lase liphuma izwi ngoba inyembezi zafika abantu sekuphameni sesiziwa izulu lase lehla nexazululo ngelanga kwafika imbenge yayihleli khona laphana kwathiwa uzani bonke abangana abantwana babafana uzani abantwana sekuphameni sadilika seza nathi sinethemba ngoba sase sibonile ukuthi lembenge ayifani nembenge yayizolo le ayifani nezimbenge lezi esike sanikela kuzo emahlane ayifani nezimbenge lena esake saseza ngethemba seza ngokukholwa seza ngokwazi hasafika abantu sekuphameni safika lapha sanika ukukhuluma kwasezulwini ukuthi khuluma kanje usuthi bese uthi sakhuluma abantu sekuphameni sahamba sinethemba sawulinda abantu sekuphameni kodwa ungakenzeki lokho abantu basekuphameni ungakafiki lapho kwase selivela izulu lithumelenye ngoba watholakala umntwana wesine naye kwayintombazane lase liyehla izulu bona sekuphameni lase liyafunga ngalomntwana lathi lona ukugcina kweintombi lokho amen lathi ukugcina kweintombi ngathula bantu basekuphameni ngoba phela noma siphambi kwaNkulunkulu kodwa ukukholwa kuyasehlula athi Nkosi yami izulu likhipha igama liqamba lengane lisukugcina kweintombi alizange liyele alizange lingathekise labeka umuqa lafunga ngalentombi emfishane esigqiqe yakwantuli lathi ukugcina kweintombi lokhu ngathi awuyokugcina lena awuyokugcina esine le kuthiwa yokugcina sase siyanikela kwona sekuphameni sekuyagijima sase sikwenza konke bantu basekuphameni kwase kufika ikhathi ngase ngizwa ethi umakoti hawu siyayisola hawu asahanzange siyocheka manje ngoba phela sikholwa kancane kuyasehlula ukukholwa bantwana basekuphameni kuyasehlula salinda manje sichazolinda lokho ukuthi size ngodokotela ubulili silindile ngoba izulu likhiphile imbenge sizolinda ngoba sinikelile kwathi noma kuthiwa hayi kuna iskena siyafika lathi izulu wathi udokotela ngoba ama-clinic ayasifuna iskena wathi udokotela hayi indlela yami ngayo asikwazi ukubona ubulili namhlanje ngathi nakho-ke bekuvele ngingafuni ukubona ngiphoqelekile ngoba siyafuneka leskena athi udokotela hayi indlela ahleli ngayo namhlanje asikwazi ukumbona ubulili ubuye ngathi asisabuye salinda abantu basekuphakameni silinde uNkulunkulu kwathi ngelinye ilanga lasekuphameni wayesiyakhuleka umakoti the sekhululekile lase liyakhuluma izulu lathi ke namhlanje na ke zinqamukile izibopho kodwa kungakenzeki lokho abantu basekuphameni sengiyagijima lafika izwi inyanga zintathu lathi
ngiyacela izulu liyakhuluma lithi le mntwana njengoba ekhulelwe njena ake nimeni ukuya ngasekhaya ngoba zikhona izibopho zasemandulo ezaboshwayo ezihlala njalo zivuseleleke lapha emagcekeni lathi izulu ake nime ngapha eke ningaye ekhaya eke nime kancane abantu sekubameni ngokubonakala indoda imile emsamo yasemandulo ikhuluma ivuselele zakudala ithi cha angeke kwenzeke lokho ithi angeke kwenzeke lezi lemoya esabaleka kuyona abantu basephameni sigijima namhlanje sazabalaza noma sesiphambi kwaNkulunkulu kodwa sazabalaza namhlanje isalwa ukuthi bafike kanjani phambi kwaNkulunkulu baphumelela kanjani lafika umntwana izwi lasezulwini lasiqwayisa kumfundisikazi lathi Bhasobhani lathi ake nime ukuyonyathela lapha yana ngoba phela laba abantu basekuleza ivumelano zakudala noma seniphunyukile nina seninganeno seningapha kodwa maniya laphana hey abantu basekuphameni ikhuni indaba likhulu lezinto kodwa sihamba noNkulunkulu sase siyalalela abantu basekuphameni izulu sase sima sase sithukusa le ndaba sifihla phansi kwaNkulunkulu sayifihla abantu basekuphameni sayifihile abantu basekuphameni nangempela yafika insizwa lase liyakhuluma izulu lathi namhlanje nami sinqamukela izibopho uJehova ungqobela izitha amen abantu basekuphameni noselo bugagu asifunde incwadi kodwa amaHubo 124 verse 6 to 8 asifunde incwadi incwadi yamaHubo 124 kusuka evesini lesithupha kuya kwelesishiyagalombili. Makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango. Makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi. Ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Usizo lwethu lusegameni lika Jehova owenzile izulu nomhlaba. Amen. Usizo lwethu lusegameni lika Jehova owenzile izulu nomhlaba. Amen. Amen. Akube ngiyahlabela abe ngithi uthando lika baba ushumela uzulu singihlala phansi angihole ngaleyo ngoma uthando lika baba angihole ngaleyo ngoma ngoba lwafinyelela kimi ngangisezonweni zami alwazi lwangedlula lwangisindisa nami. Amen. Isho njalo le ngoma nto asekuphakameni nathi sisho njalo ngoba sizofakaza hlabela mshumayeli Nkosi. Uthando luka baba lunje olwandlebo lubanzi luju tulele luyazeka yinibo uthando lwafinyelela lwangedlula lwangesi lwafinyelela konke kimi ngisezonweni sami lwangedlula
Awo baba wo baba ngiyabonga nangenhliziyo yami ngiyavuma ngithi Ngumsindi. Awu baba wo baba sengiyabonga nangenhliziyo yami Ngoma ngithi ngisokwethemba themba njalo ngisesemhlabeni bonke ngizokukhonza futhi ngothando isokwethemba themba njalo ngisesemhlabeni bonke ngizokukhonza futhi ngothando Ngiyabonga bantu basephakameni sizokukhonza njalo. Siyabonga baba ukuthi wathi mabona inyembezi zethu njengokhokho bethu, wathi uNkulunkulu ebona ukukhala kwabo ezwe isililo sabo wayesewehla wasuzobasindisa wabakhipha ngengalo namandla eGibhithe. Namhlanje sithe siphakathi kwamadoda anamazinya ezinkovolo sebemsithile noShembe wayikhona emhlabeni engasabonakali. Wasuphinda baba ukhipha isigijima ezulwini wasiletha lapha emhlabeni baba ukuthi sizosikhipha kulolu sizi. Namhlanje siyahlabelela, sijabule, siyadumisa, sicambalele nabangcwele abahlala belindile. Siyabonga baba, siyabonga baba. Amen. Nkosi kusesikuzwile. Inyanga khanya le.